me to say na aboa wankasa entifo ani kire Jepa Roofing akache na kwaje won chanse na efa kobo wodan esom Wamachina kwenye omu watafo pankrono bo nsuo mu ani kodua emfinfin hwa na se wofri tafo na eba omu wa unsani faso na se wofri pankrono so a unsa benkum so eni Jepa Roofing and chance papa empanifo enkasa ewo 0504 888830 0504 888830 obejoso shene so say wo mu amfa ye kase eboy information centers near Rosie Sport no ewa makom Obanji GH Barbering Salon and so ewa Timothy Money Junction and afi amakom Shell filling station home ewie ye ne yagepene edikase ebono ebro no midin ene ma medufie amankwa apia mene nana kunadu yadom afe yenye brani emfakase eboni mo enchiremo ensomo adie baako a ha adwen ewe schools ahodo mu ewo my Ghana mutitiriu any secondary schools no eya aduane ho nsem na se die nyina yenim ene ebrane ewo secondary school ye ho se bonsheka ene eba sardine ene geisha ene milo ene otumusi abehia guo se doso enso eni be enahe ene sardine no senke ekwane ema ye tutu ewo table bi a na afa be ye 11 enti ebusasa na ada sardine no afa he wo mo siasa enti be ye nsempi ma school fo no atum se wo busa ho na akobusa no enti ekoba sa etoda empanifo bi efa kwati kwan so tonton nuane a yade aba se enuoma enkwada no enie no afi aye hunhun asayampa asanyampa na ewiase de bibie ni wonum a wo be ya ebetumi hinta de birada ebepia bonten na sansem ya emfie petrepepe atwentwen so wo schools mu ano ehun pupuye bia betodwa a chese ensem a abeto ye kase bopono so echem se ene schools maako be 53 ewo omayi mu no emu headmasters any headmistress ye de sobo ebo mu se yesusu se enuane e wose enuade ma enkwada no wo mu hwia biton anti chese wo mu no sobo ne de bo wo mu no ewiase de ye betumi de asem oto so ye bebusa ho asem eye no kura emra no bedi enye no kranso a obefa utiri edidim na wakọ baabi and the schools ahodo a yekan empenifo track rata ten edekoma Ghana Education Services say schools maako aduonum miensa 53 ene yesusu say enkwada nuane no headmaster for ne headmistress for no mu ton bi edi enti munya sa schools no mpanimfo mfama ye ne enhwema emra ene omo eni ye bo na sebo wo mo a ye behwem enye wo mo so a na si ahwese de emra no ebeko edi sansem ye ba bonten owura Anthony Boatin wono any deputy director general edi Ghana enwomasua adwumakuo no ne nsa ene hye sakrata no ase na schools ahodo a ye ka ho asemi ye mo kakra bidin emfama onyankopon ye adom a anwumere ye de aka no ebeto so schools ye bosobo se headmistress any headmasters no wo mo ton koda nuane ye de abro mo edie no eya allege yesu sesa eno mo eye no ebinie Edu Jemfi Senior High School Efia Kobi Ampiem Girls SHS Amani Ampon Senior High School Kumasi Anglican Asantemai Senior High Atwumakwa Ngoma Senior High Christ the King College School eno ewo Boase Afe Collins Senior Commercial School Agogo Afe Denyasemai College Senior High Dompoasi Senior High Ejiso Sectec Ejura Anglican SHS Fomena TI Ahmedia Jachi Pramso SHS Jacobu Senior High Technical KNUST Senior High Kofia J Senior High School Konongo Odumasi Senior High Afe Kumasi Academy Kumasi Girls KTI Kumasi Wesley Girls and Afe Mansomai Senior High School. It is high school see any abosobo say headmistress any headmasters no and kwadane nuane a ye de bre omuni su se
ɛtaa ntem dodo enti wo mu ton bidi eti se de mpanifo de aba no wiase de de asem to so na nya no kora wo no obi ani asem so ho na emom ye hwem na no kora dia wo so betumi ayehye papa mame na je se akyerɛkyerɛfo no aduane ba mo hia no ma selection mo di kan bi kofi yes na de aka na ye hona mankora ne sa no mu di eni eti ni ye di nsu obom omo dwa live so ububodi wa mo twe pass yeah the twe pass minim twe pass nti say ye twe pass okay twe pass for both abusuafo nsem na ne ye to so de amamo na mom ye twe pass wa wonim twe pass na atwa Apiase senior high school ese do besi abondin bia de mu ye twe pass eti honom ne yakwa akoduru ene de ya na twe pass asutuafo nom so mbo afu ebo ahomache bese nonum pa mu 5:30 enkura ye dwalai pa na twe pass o twe pass o na ebisa se na de twe pass na ye hefa omusimunya abotre de nka nkere mo twe pass eye senior high school no ewo Amansia Central Mantem ewo mensinin wo Asante Mantem na asema ye kan nyina ne se ye headmaster Owura Serebo Omane Champon hey papa yi ni tirima den fokin na ebisa ansa adan wose ni tirima den nyina ne se Owura yi yen ya te achichichi ne ya na ye ntumi ma school ntentem ya de sua no so ya na ye aka baabi wo hu de meche no headmaster ba ye ho ebeka kire se adisuani bia wote achie ne mra emetua 350 Ghana cedis no fa nkope dan ma ye dan a eben school no ne nya adaje ne enso asua de kama abribio mbehia wo school onam yen adisuafo a ye watwa pass ya te ase ye disikaya ma headmaster agigiska ya ye kwada sorry ya dan ni wura ne se ye ntumfrim nyame ya adoma wukuada ne ye se ha ne he ye buafu ye nte ase ne nte ase akena sika na headmaster agi ne de wo se semester na na se term no ye wie eti enya wie di a ene ye nte ase enya we nko headmaster ne nyoma bebre ena Owura Serebo Omane Champon ede ye fama ye yani nyi ho wo ye poor leader eti se wo ma twerɛ krata tententen demonstration omo ye nyina no Nyankopon ya doma nne akyerɛkyerɛfo no hu omo mɔbɔ ti akyerɛkyerɛfo no ba mu ana kyesa aba ekokotoye nanso de asuafo ne ka ne se wamo sra Ghana ban ena afa aso ye hwe enwoma sua ho nsensam so se wo mo ma mepam Owura Serebo Omane Champon free ho one headmaster no mo pam ne free ho no ma bibia ebeto na akwan so kama pa de amom enya saa de a wo ma yo magye so mo nyina no wo mo kwakote na fie yeda so agina mu ewo Obuase eni emu ensem ahodo no yeda so awo Obuase na sadia Obuase eni emu nsem ahodo no ekro no ano ye begina Obuase ne de ebo ba akwaku no mamienu na sansem ya sese ekoso ewo my Ghana mu ani nyina fa galamse eni mu nsem sadia ban no eye nhye se yenhwe na galamse yentu ase ewo my Ghana emu no ade ba kwa ye hwe ni mu se ebeboa yen eye galamse eni emu ensem tisne ebe ya ye betu galamse ase no ye na ye ho emre sisia ene ye kwatwe pass pass asuafo no mbufu ye no ye nkonkotie ensem a ye nya akwanya ne omo ekasa no wo mo de tudwa from headmaster ne ho Apiase senior high ya ba school si ya ba besua de ye ba ye no asasa mo ye da school dem otie fo de ye high den aba obi fie ye headmaster no ode ye ba obi fie no ontie ni pa koneka isi pa konesa nya mbo wen do ba betue e de freedom a and aside all that fish be o school obobo nkrofo ye demonstrate wo so won ti asentie nkwa ye kwa report ba be tie senior ba ko kwan so oba be kasa kire ye di na etie wuye na akwane so ye ade me ko wudi mi dikad me tina mtum ko mi ano student ne prime semi njina ni jina na ba to me a lap wo bo me serve sade a keys wo me wo me school keys bi ani me wo wo me serve ma kuto ga tam ono ana opamo ye na ye de me bo le fast ntinu ano me ma anya no hwe man ka sent ano bo me kura ma asani ye nya ni biem asani ye nya ni biem ade skado do o ti skado do o je fo fast so ma ma kira ano no pa ma mo so mo ko ono mo saka ono mo sa obo to ba ku ba ba adisuafo amu ko school e wa twe pass eye twa Apiase eno Amansia Central Asante Mantem ene ne yeti omone no said no mo bo afuru kranti hu se na ne nheda maye o madwalai dodo 350 nyes kaketo na yenko ye ni me o si school ni de say twe pass hu se eye spell de dina menhwe eye TW twe PASS twe pass nti school ni din betima ye 2 ebetima nya twe pass ebetimi so nya no Chiapias Chiapias what you say
chia bia ni ho ntie wa how wo pii ni yi no entem ho che pass and a chia pias utwanity ayemfa eni ma TWE twe now the PAS pass wow schools ahodo Ghana how ni dia de che pass na ne draws so kai ne draws na they say omudi new draw body ba ntia ye woro ne draws two run draws na che pass na ka wow ya kausa ha ya akoma 87.9 FM ewia premto breakfast yebo ene egusu a ye bom adiama na ansa na ye kwotie de etwe pass fo nkoda yi eka no na ye wura mu de galamse hu nsem bi edi ka bra we sanse ye gina ho ede ebo baako ekonuma mienu ye wie galamse ne ye besa bo wura mu ewo twa pass na afia kwhwe se de ensem no ekro na se de galamse hu nsem ekọ ewo my Ghana me se de agensem e sanse na emebru no ene de omo ho agim ene nanom ahemfo no omu tufo ye ma munjai galamse no enye aban nyina ye moa ne enye ho enfrim enti se de awiase wa hu wo kasa kire wo bia na se wonyaye ade a wo ye no so onyankopon anye wadom amfa ne nsa anka wakoma wo so de ho bagim enti ene ahemfo ne bi hu ne se omaka nkoda ne nyai ena ade nso asesika akra wo mso ahu enti ahemfo ne bi nso de omo ho agim ama se atinkansen enti se wahene na ebekasa kire babunu no se babru na ebekasa akire wo hine eno ayasem ye kweyensem twani na napoku nchen na wo hine kura ene wode ne ho agim na wo se galamse wo nso betubi no wanti so dogo bi enu abeno ye ni din bete na anwumre ye bedwudwam nana ma hai mejuzuni aba mejidi so ho ye pa na boasu na zinsem na idibio se dia ayeka na ho amu na du omo ho agi galamse yi mu na watching na ekuo bi from Adansman Progressive Association apa any century for shiaye and say we claim obuasi ade yesu hu ensio after papa obuasi ni nua baaga na mpe site outdoor na odan ne hwe obuasi mpatamu a ade hye eyi adwuma wona edi ahim ama na anu adampo wo mu a ehwe ensio eso obuasi ase de betu ye ni mu se ese brono ba kunya nsuo a na nsa na wonya di ene se enu om digu nsuo ni garanti no ase nsuo na ma de so munya no ni pi ansa na nsuo no eni atia manya hoden ma de hye ni mu a yenya how so ko ba ko mo e wa dance ma ni hate na e ba dance man punti e da ma kuma so nti wo mu ye nhwemu eduedue mu na wo mu ehwe nipa bonfo ana nipa kropa omo galamte nsuo wa dansina mu ase na omo jeso omo nhwemu ohini bibi betiem na omo ne ntanchefo ehia mu no omo de tu yeni mhenkura wono ne ho bon galamte mu de omo wieye na omo to ma yen ntanchefo se omo de omo kari akire na yen na nsem ti dia ti do mo sukonti ye wurawuram na yen nsem omo de adan ne kura na kakra bi ya na bosu yomi ya ne de to so entia ene ko ba ko so mo nse from apakro na no mo de mo se from original apa mo so yen sentre fo hia mu edi tu da se apa ko ne di kan sentre fo hia mu a wo mo ye no mo bo hene kase ba ko din wa dansi ase so ye galampe no anya no kure sa wa hene nya galampe bia e wo adansi mamu ase ama nsem ne de eye ho sanse apa odi kan be kasa apa to so mienu so no din the original apa no so ba be kasa bia apa odi kan no enya no kure so hin popo bia no e wa dansi mamu ase galampe ti ba bia na efo na do yen sentre fo se ye ba ye maden na ensem no ye huru no kure wo me na ba dan ye tiefo no se nti ani etu ana mo ko ba ko mbo din ya efo ye program mo ase na ansampo le be ko na ya ko divisional police commander ho superintendent Joseph Nyaba e wona ko bank ma bita no wo bra edikan na apafo ekuo ni shiaye na eno ya pa won mu dikan no eyen senjiro fo shia mu no mo ba ne ba ko be din e wo mu a mo tusu ma se ta lo ya ni no mo ko site ni post fo kura ko che China ni Ghana ni ba ko ho no ma me ko ne ba ye e be bele wo mo e ma wo tan so ni district chief executive bi e bi nsa wo so na jesena nei ensem ni nyina kafua no ne se ohini bi a yesusu se yese wo wa danse honom galamse no ye bi nyesa ya pa yesusu se galamse no hu bo mi amafo so mebo ni di ohun edin dia bebo sanse ya yenhwemu adu akiri na ensem nyina kura yen okay ti se be ti bi ensesi ebo
Yeah, yeah, can name my this year. Would you a modina ye and you mere swat as ya? A weird Mudino, Yemudina ye. Tia the moment. At one moment, you didn't come out some time, and some more catches or he can see you what does the name away and think. It is never come. Mate. And you know when you share Chia Piazza Secondary School, near Charles of Friend is saying. I get a pass. Chapas. Chapas. Once a mecha. Just a mitchi, and a cheese your children. And my do fiacha. Ah, Nana said Chapas on. Chapas. And no one as a mecha. Now, what's the wow. Ain't it Chapas and Cranis is saying, headmaster no sauce and a yas upon the same. Chapas is a headmaster, it is Rebo or Mania Champon. Somewhere near collected by Nazonia and Coneneta. Now, teacher in would trade papa. I'm an just a broad year, what bra me don't of the headmaster. Because mother confessor is Ganas or Makia. One on up the blade of the town, Oklahoma Kukuma. I've never done saying a headmaster at the June Sika or the Bandia moment. Now, one of the other. And they won't that sorry, a few of Bassett credit with Tomada over the cat. The headmaster in man is Kabi and Tiano. I mean, I can't go on to the headmaster will tell you, Madame, I didn't know where you'll be out and say, I could get to. He said, you'll come back on brothers with your friend, your man, and the maybe you know, actually, one musican was I did get a combo. No, we are going to be afraid of Caladia, and as a man, I need them. And I say, I don't say, I said to my own, the headmaster, so my Musa, at Mansour for the Sumrim. Now, and the new year, Empamo headmaster. Cerebral mania champion, or no headmaster that can pass on me. Every school crack, and yet that dear woman share the idea. Not as a real Korea Kodana, Amo Mubufu, and in Sana Wondermono. A chronic body were name and no just come on one tower way. Anquaya would be ye a car debt and worry. So now, when because students need to be fast na woman who here. Yes, I Bianca. What do you? I can get to where you don't do. And as for example, President, companion, that's the dear. Uran office wa. Oh, here, you make number and a panel and which number. And the only just kind of what you did, what did you, Bruno? Nan Crown, what you lie. I am your headmaster. I will may come and yeah, dear. One have Brapa, yes, live woman, yet champion, airborne. Now, Papa, and you have my body for me. And somehow we have and some of our continuing uncle and translated a woman, Umi, and say, Obi, Unia Bama, and music, now Bruzedia, Aden. Yet the girls you have another year, how. And it's not as you have for the daddy, with your woman is yellow crowd. Now, a demonstration, and I almost shot here, the piano panel. Like I said, what I said, and same with you, they have covered as the down house in the city. See, one more family situation is down. Then we go to one of you be a nyan, Janu Crampon and Nams or Mayan videos, no voices divine. Then we go to another demonstration, but Yanangamo, funny at the end, and I got yourself on a kind situation. But you remember who will be almost cashier. You have to have a demonstration, Jumbo somewhere, Jahonia, you 40 or more. Interviews out there, no more, I never did in the chief for it. I think you need to get about one no, and they were here on the regular, the good game, Breno. The game, a tear point sharing, or you know, Nana, yet does Papa, no amount of Boyamia, do my number, your best show with him. I'm on for doing check a crowd with Diaba away Facebook Live. Washaba and Misty was a go soon zongo, and Wabutu was say. Any a Ghana for motion the penny mupa, and free a buying way, and Chay Essanse, and the power de Braye, and Ghana has said no, and Yasam Ketwakra was watch here, honorable or say, Boateng. Su na phone off MC yo. Teacher Kujo was a tepa and Nesuso was a face what country? What one country? And was the Munyai? The end is a 4 better so Mon fixing one country, eh? Munyai, dear Moyanama, and before Sumunyu Wamo, Yempede de Bia, where a teacher Kujo tepa and Nesuso. You.
na pass de na me bisa se onye sure se headmaster sika na wogigi se nkra ka han dam mo se otumi abawura dem wa so wo de obi ani wonti obawura ho anya obesra nkoda na chese ware obi so aburo so de obi tumi agina so omo so wogina so pa o se e wo me home headmaster bakale boss akora bone wonye to so ato ne bosa se headmaster so nyo obi di abusia haya akoma 87.9 sa fe no obeka ye ho aprem to breka se ebo ene eguso aye kenkan ma no na ye na Oxford Institute of Business and Journalism asepa o madam na wiei o mu kure mu bia ye kase ebo no bedru wakache no o se eya kan news ana eya TV presentation apeso ye sport journalist what is ni twase apeso okosi ni twem ni nyina no akwanya wo ho de ma o se obeba na oba be pick your forms no and na be for computer ICT yaba obese obeye software developer ni nyina no mbekire kama pa courses ahodo ni bi degree any diploma ni bi journalism and media studies, public relations and advertising, management studies, hospitality, oil and gas ni nyina no oba Oxford Institute of Business and Journalism mbeboa amo akwanya no ye de abosome miensa ensia afediko mfimienu ane de be kire wade de hia no so be pick forms no 60 Ghana cedis e wo kwada so ohwimase Rolex Dynamo obenya akwanya aye national service sanso na attachment de e free e wo hode mawo baby aye bekwa kosua de no ye lab honom no enya de se bibia da form bibia gu na kwam studio mfidie bibia ye ready pa enuntifo ani e kire honom Oxford Institute of Business and Journalism nampa inform wow bibia ni afrayen e wo 0504 234 005 and 0244 724 087 Oxford Institute of Business and Journalism and we make come for Ediamano. Na ya to akase ebo adwenchen bebre bai ya ye ai azem my dear bai hu say wi akase kenkan abre ne be ha na Simba Madrista ono so de bai oyibo boaten Billy Joe na fei Listowell bona nijine bonali ono so de na yanko woni sesese no low shedding na nkrofo bi sase be yanko mampanyini famra na fa munya atro no mudi sese ya abro so da bia na yesori a enya problem be bia enya dum so na aba no enkrofo so so mo ye mo fix the Ghana mo sese ya mpene me enya fix Ghana adwadifo a wonum eton nam costo akese wo kwa asafo market ya benya bi wo mo bu afu papa wo mo se wo nam ni nyina pro kan sabi anya ado sika so ne de koto nam no eti akoba ne se nipa na katen wasese ni nyina de agu fridge mu na nneka ne ye dum kapre katwa na ye hu bra ye de be ma ye se ene de ye ne ye wo hanom ye dum ye kania ochena ye be so de amaye eba ne sa na o maso ya ye he eti ensa ntwe ni kwam ye bo abopino mu ene o mo kase o mo se sika pa ese no asefimti aban hwe na se low shed no de beba o mfamra namo a sabi life na mo ye no o mo hu dada how are the brayer say am I en your man say ye nam no yemre na aye basa esa ye tete so man krofo na wo mo ato esa so ana egensi ye ne ye boka ti ama ka di dangwa nipa bebre nim ti yesra Ghana bai so onye bibi kakra mfa ho maye this year na ede edundum na ba ma enyoma ye basa light bill no susuma ye dodo susuma constant ama nyoma ne boaye aye den face no ne boaye den na kakra ne ase edum light ndi sie me face egu he ne nyina sei omuba na ayemre o ka se wo de mo se yenye nti de be anta obeche ne nchi na me no so kura itimisi hwa ti se wotete so nti light ne de omunhwe no omunya hu bibi mayen oga ka mo se amaye ne ma ese ko so ye ntimi ngofa nam ani dum sa wo de nam ne begum na kan ani dum na ama enam na e basa esa so tete bo no so want so a yento ebegu onom na asei tije so tete so esa kanko na so behwe na wa time stay we bi ama na ehu se ne da se wo lighter na ne okofa nam kra wonu se da se me wo lighter na da se me ni bi ese wuni mu de baba ya bohu ane yadum no unim time ebe so unim time ebe banti ese de light na sem ne de na na onhwe no nya wo bibi mai
wei dia na nanhwe no nya ho bibio na sade mo si ye ne chena ye kwaka so amuse nya dum so na aba no wei ade ha adwene omo nam ne nyina sei ade ya pana na wawe na ma proda ana wahu na ma proda so won so nya wani pon kan banya pro ne krampo ne ha mo sika no yeah sika na sei no o man panyin hwe no tu ni nansi fom wei ye adwadifo a wonum eye coastal ana mo ton nam e na mo nam ne pro na sei o mo de o ma de sede to abenti se ne ka be ya ebia na ye dum mo de sa lo shade no mo de bae no ka mo ye ne sa na eja timetable no o mo so ho atom ka na bibi besi na bibi besi e na wie ya so ati ase ai akoma mu nsem sure obi ni akoma mu nsem dabi obi ade a hidden mystery e obi a right and wo fie ha ya bibi besi ye ni nkomo e papa ai akwaba akoma mu nsem ene mu na mbekire akoma mu nsem mu bewura obi akoma achi na wayi ho nsem ne de aba ene de ne yenhwe ani mu baba yen ka tiefo se ye ne condemn na twetwe nkomo no oh okay e bia na obi nim ni di ye friend condemn na ya aka bibi besi aka enufo nyankwala dia ye de ya de hai wo so ya no waje wa oh yeah ene mo mo mre kakra ese mema ni bi enkola ni bi kura nom cha mo butafu papa because ya na so mo se ni bi egu aware o aware bebregu nyina nufo egu aware so nza akola untumi mo no nti de be ya ne se wo de ho ahin mo na dia akọ sai o ma me no nti makai mo nse no so se mo de no mo mfama mema dodo na so mo ni mo nyam mo that's it be ma de o mo ni nufo ade chi a osom o ye adwuma ma Juma bia beka so onye ma bia oye ma. But what ma say? Condemn. No. Condemn. Yes. Bra bi so ofia ope no for pa o. Why? Michael, e me chia o pa. Michael Fodo pa kesi o. So ande akesi pa Bambala. Michael Fodo mo be no for pa. Okay, yes bibi ba wiye, bibi be sie wiye. Eno kwa sama akoma mu nsem dwuma de ne hya ase enne. Se de ka ho asem no mpanyimfo se jebo ja onya ba bedu. Dumienu apa ho ye no. Ye kwa no. Akoma mu nsem dwuma de aye yankasa ye maame akoso ade mu nkum. Mama one wo tena se ne no. Akoso papa bi obedi dwuma no na boafo condemn wa hapa se dilos wa. Omo ye wo ma. Aha na ya na de ye ne se akoma mu nsem ye dwuma de bi a esiesi aware. Ebi o ho na aware nim hawo bi abam a nipa kan enye wo de ba ye behwe kwase egu wo wiase pa titru ne mema ne bebre me no ba wo manje nyame na me no nyam ye na o mikofa date aba wo kai sem no da July na wo say no akoma mu nsam nyantwema akora enti na no me ka se sa na be ya be ma no oba de na mumbo date mun twro krata kakra na mumbo date be ma san oba nsan. Oh yes, ni mpe ko photocopy to that. Yes. BBC a yen nyina na ya giato. Anya san se de na me ko no. Emwa yen. Ebiem die ne no ye no wa ha. Bebre me se oba pa utimi hwa kwala bi anim pa, utimi sa kwala wo we. Me hwe na nya me ba no no. Odi eminim ho hwe. E ma no dwuma mu die sisi apa no. Edi ni wurawo. Akwala hwe na nimu na hwe ne nyanyam a. Ya ne se wadi bi awie. On na me tell. Utimi se ni pay uhwa akwala ya so a ose boy bia utimi se ogei ni no date. Before what they say way back. Obey ni boy go se no. Enso ne ade na brew. Enti ni nyina no akoma mu nsemfo be trans ne ahwe ne asiesie. Sa na so be kwa ware a be me na futuo nsem bebre. Ya abrabo mu nsem a usua boa wo. Enti odi an so do afide be to akoma. 87.9 FM. Abribia wo de adwada etu fiada. 12:30 pepe. Kusi 3 o'clock. Ya kajagum. Condemn ya da say. Say the we see so je. Enya sem ke to na bibi besi. Me na me ka che. Me da say. Ya hwemanim se se nti ya ka che atiefo se wo monye ready enya na. No. Ye ba. Yeah, sorry sisi na che say. Ya kajagum. Eti so onyi wa fide ni free hanom. Ya wo YouTube. Se ye wo YouTube. Okwa akoma YouTube aye wo ho. Okwa Facebook aye wo ho. Instagram ye wo ho. TV so I fire doso Kings TV I fire live ye na nkasa ye de ya onua TV and so live edem sesia and afi Spiritus TV Spiritus and afi Ose Chrome TV TV akase ennan and na ekrom sesia me da say enti condemn na te ne nka no ne se wie ye so sesia ma aye pa kekrao na che se ne adaje ni puso ne se ne dia santimanta me ye de o ba bia wu enti kase ebo ne ye di si ha ne sore ama
Yenua ba akosia ade mununkum abetenase akoma emu nsem memedin ede nana konadu yadomene Mami Dufie amankwa pia yenya de kase boy asomwo ema William Evans Inkum wasamufo na nkasa ene kwame bafo ajekum eboaboa